1000 slika, jednu nas na kasi. Tebe? Mene neće, ja ne bih sliku. Ajde uzmi bilo koji samo ponavljaju što nema ostavi, ali da onda stavi pa da vidi kako izgleda sa postavi pa ovdje. Nećemo se maltretirati. Ajde da je. Ja mislim da ne bi trebao jer on ima onaj džemper i velik. Dobro, pa ne. Čekajte, cija. Ajde, budi dobro, to je čika slika ćemo te. Samo da probamo, hoćeš? Ajde, dođi. Ako ne možeš da se... Ne, i ona je već... Možda si piški? Možda si piški? Pa ne vedo će da ćemo sigurno. A mužarci su zaista... Dinheiro, então acorda. Já está a manter. I taj pejt da se uhvati, to je kao važno. Sad si Neco glumac, na sajtu ćeš biti glumac. Malo pre je bilo da si malo ranije došao, bili su baš i mokri, kupani, ali sad, kad se ne najavite da znamo kad ćete doći. Ne, imao sam ja dogovor sa gazdaricom. Pa eto, onda ona nam je rekla. Ok, ne moram sve ovdje staviti. Ne, moraš naravno.